Welcome to my new blog. Today is about tasking and pen EP kumno ban phong dagine gi sop dagine gi di jan ban kumno gor hagano gor kom hap phong mentang and pen EP kumno ban phong kene gede ga sari basau ban nga pen EP kumno ban phong dakiwe pat ki kom dakiwe pat ki style pin I kanu go jing internet gene hadin bangala de phong man hab ni haban pendai dau pin kumni pat pen I pi pe bha mo perlok kumno ban phong knang dang seri knang ba pen suk ya pi pe ngala bat kumto bat ngara nadin ngala bat bha bat ngasim hat trai knang ban pe gato ngan ra nang to ngan pendai baru pin hadin pini ikan no jeng internet kane gede karukam phong gene de kariam jongi khasi nadu mendai bala don gene kariam nadu dagi periundai jongi kila riam ya kane ke neja kane kariam pe ngan pen ipi kuno pen riam da kasari pat berkelas ka jansem baik itu sim hang tu pendai dau pin kenang baganam iu hafta ngapendai dau pin balik baik hang tu ngan pen EP kan kuno ufan lu joge kuno internet ne em perlok ane kariam bangariam takatu gasari basau kuno internet em pe nadin ru kumto pe nakmat kumto tangan pen EP sakawe gede gene dega chansem jongi ki khasi untuk ban phong pat ngan pen EP bakla pe bha ngahap ban phong bha knang ban internet ban pe kumto pen nakpo pe yang ne pe bha ma perlok ngan hikai pi kumno ban phong pe yang ta sim ko tu sim barupin pat pendat pe ma penang ban kuno ban seri dagi jan sem ini dagi jan sem khasi ngi don kata ka riam ke bawah kila ai nadu ke men barim baja pe ngan pe ipi kumno ban ding ban pendon kam barupin pe hang tu pe bha kumno ban seri tang ba pinang kene datang ke basuk mo tang ke baga simple kede de simple seri ne kai pidak basuk pendrung hapo apin I fana look kumno pen I pai ba itna ne em gane gariam jongi ki khasi ide ban burom bhai kamo nikum ki kenthe khasi ide ban don kata ka mensim ban I yala kari ke jai ban riu pat gane pat gaju ke seri ngan pen de hapo ngan pen EP kumno ban seri da ka ba internet pe ngan pen I bhai pi kumno ban seri kene de seri khar mo kene te jong ki we pat state de jong khasi ngan pen EP ngasu tang ka simple mde ka kariu kene tang ka simple seri ngan pen EP kumno internet ne em am rewat nam ben mo namar ngam nang bha ndre ngasu dang persyang ataro ngahi kairu EP no ban deng kumno ban phong seri mo pe kumno pai ba internet ne em kane seri ru kadon hi kata mo kan kayuni ke bala dadu ke menrim baja entangan pen EP kumno ban phong sakti da ka chansem jongi na haba pim don ban phong te ngasu sina sakti kumne pe bha mo ko ngan hikai pi kumno ban china frog da kane ane ki outfit pe bha mo kumno ban phong kenang ba pinang ban adin habut pinang ada pi pe bha ada pi fokus bha pila ban tipe ngan pendruang po pe kumto ngasna blouse
Hadin kata ngan pen snai pisa ka ayupat saka melongkum ke frok ai penipot ngan pen pek ngan pen ropo ap hadin kenitang ke simple frok mo ngasna pek hadin ap ngan pen ipi ke fana luk kumno pai ba itenan em kene ke fana luk jongka pila ban pek ba kene video janga ngan isna ke ba compare kenang ba pen itenat ba ban pek kata ngan pen ipi da kene pat ka ni bersina kene ru kene de ke outfit skirt outfit ngan pen ipi kene kumno ban sina da ki jain sem hi pek ba kumno ban phong kenang ba pen nang ba haga menrit men haga ada pipek ba pin sanang ban phong bat kumno ban phong kumno ban le kenang ban long kenang ban itenat tangan pen ipi kumno nga phong pek kumto kedok nadin pek ngapan ipi nadin kumno nga kedok pek kumto pek hadin pisayu i kumno kefana luk mo pai ba pek ba kumno ban phong kumno ban le nama rangi nyimpan nyimrei ngasuk persang ngam don da puli ru ya kane ke design re nga don hi kata talen ke ba oblei la ai re ngasu ngasa tenat hi tangan pe ipi kumno ban phong hagane pat pek ba mo kumno ban phong kenang ba phiru penang ban phong onda pilakwa balik senu kumno ban phong seri da ke pat kerukom ba ke no ke design pek ba kenang ba penang onda lada pim tip lada pim nang te kumno mo haba pilih don kam banang don kam su ban le khot diki perlok bakin penseri api pide ban pek ba ban kumno ban phong kumno ban sikir lani ban phong kenang bagi kanong ke basuk api pek ba mo kumno nga phong kenang ba piru pinang pek kata ngasim hangto pek kumno ngasim pek kumto sapek ba mo kenang ba piru pinang pek kene rega wei ka design bangal su mudur pek ba lada kam bet baru ndrikan sangan sa persyang hi ke video da ka pakam bes pek ba mo perlok mentangan per ibiang ipi kumno ban phong biang sesin kumno ban phong skirt outfit designing kene de ga western design kene ga bakam pair pila ban pek ba kumno ban phong man hikai pi pat ka ba kam kring ya pi namar ngangai ba ro pim chudon kata kaya jing melin mo kumno ban phong pi pedon kata ka pi don re pim pendon kata talen jok pi pim film la ban medur kumno ban pek ba kumno ngakelain pek kumto ta pek kene de ke final look jong kene ke dress jong kene ke western dress kumno ke itenan em pai ba pek wala kataru ngan sa persyang hi bra ka bakam ba da ka bakam bes de kene tang de ka tang jing sedang entah ngapit ipi kumno ban seri khas jain kasi seri pek ba mo kumno nga seri pek ba ngasim ngopin bat nga pendat kumto pek kumno nga seri nga pendat sikene de kasi seri mo ngi kasi ngi de ban borom hala ya la kariam jongi ngim de ban bu ya kamo nadin de ban borom ya ka namar de ke bala dadu man marim mendai kila ai yang ngi gani kariam pek kumno ba itenan em pila ban pek ba kumno gane pat ke wei pat kariam bangala supersyang kene pat ngai kai pi kumno ban phong karsya pek kumto ni de jain sem kasi pek ba mo kumno ban phong ngan sa sim saupin ban pendat kene ti tang kanuk sama ban pen ep kene tang simple pat kata ngasim sawei han pendat biang baupin out up on daladep pinyo i kanu ka jing itenat jong gani ka riam jonga pek ba ikitu ki pempat nang ban
ban yu ban riam nani ban phong kerja pej bha ap adalah apa gede ni riam gede ke ba internet bat kebaduan ru kata kabu kani ke riam kaya rap yang ki khasi ke ba pen I ya kaburiam bat keburam bet kanu ke internet jonga kani riam jonga kani di final look kata ru perlok hadin ba lapik singa ba ya rap subscribe warna kulit ban subscribe bat ngapik ru video jonga